age. At least abatura ku rugo mu groups ibiri ezirimu Buzenga hamwe na Butoha nibo babandize kutendekwa okukora eby'emikono. Bikora abo bulungi n'okulinda ekibira byona bitukora bitubasomeseze tukubireletinga hakitukweta conservation y'ebibira bibiri ekyakashoya kitobi n'ekyakalinzu. Wano shomesa n'umutima gumwe kurengo abandi nabo bakwata kandi umutahi wawe yaganyirwamu nitwe tukora ki tuganyirwamu niyo noganyirwamu nondijo naganyirwamu kandi kibira cyakuma nomanya oburunjo obuki turetera kirizemu batwegese bye mikono tubyekorere turuga hanyonyi no kutaho umushoro wayinuka otunge kiteteye wayinuka otunge sati amwe bazo obitwara umuduka nyecyakarucero mu musiri. Abegesibwe bahirwe byokoresa ebirumwe baharani n'ebindi bikwato kandi basimire National Forestry Authority baraganso kurinda evera ebyahingurize district eya Ruvirizi. Mvire ndiyo kwendiyo mu cyaro ntakumanya omugaso gwa NFA niki ntakumanyishe kumanyisa niki kandi ntakucengense kuye kugenda konka kumbire ndiyaho kuna bendiyaho mu biro by'inyuma ho banyeta kuzo mu group ya NFA nazo NFA bansomesa konseme kulinda ebyobuhangwa konseme kulinda eshibera inka kale wandiya ukaronda na hukwiha 10 kikakuvura kumaro kwezi utaka kwase mitwaro nk'ebyumusa cyonka ni manyo bunafu no kugovu mpaka hatiya niza kuba kugira kuba stable mu byentasi batuna batusenguse nga district officials abamu baze mu kizimbe kipya kituzimba tujja kuba tulina space amala okukunganya abantu bano okufuna space neba showroom nga byonna crafts ze bakola balina we bazitimba. Gasha kwa Onesimus Ndianabo.